Thank you Nuribek. Thank you for your help. Чет өлкөлүк саякатчылар милициянын туристтик кызматынын кызматкерлерине ыраазычылык билдиришүүдө. Дүйнөнү өзүнүн автоунаасы менен кыдырууга чыккан кореялык музыкант саякатчы Yang Ди Со Ош облусунун аймагына келди. Чек арадан өтүүдө тил тоскоолдугуна кабылган саякатчыга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик взводунун кызматкерлери жардамга келишкен. Түшүнбөгөн маселе боюнча жооп алып, юридикалык жардам көрсөтүлүп, кошуна мамлекеттин аймагына жөнөтүлгөн. Эгерде өз учурунда жардам көрсөтүлбөгөндө кошуна мамлекет аркылуу башка мамлекетке учуп кетүүгө кечигип бир топ чыгымга учурамак коркунучу жаралган. Өз учурунда жардам көрсөткөндүгү үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик взводуна ыраазычылык билдирген. Ушундай эле ыраазычылык Түркия мамлекетинин жарандары тарабынан да билдирилген. Аталган туристтик взводдун кызматкерлери тарабынан 50дөн ашык чет өлкөлүк туристтерге ар тараптуу жардам көрсөтүшкөндүгү тууралуу ыраазычылыктар келип түшкөн. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма söz кызматы. Gaziantep Reşiçelik. Bu ülkeye geldim, Kırgızistan'a. Bilmeyerek burada sigara yasakmış, içtim. Sağ olsun arkadaşlar bize yardımcı oldular. Bize ceza meza yazmadılar. Bu ülkeye gelen Türk vatandaşlarına uyarı, duyuru. Burada sigara içmek yasaktır. Bunlar bize yardımcı oldu. Ceza yazmadılar bize. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sadana. Sevgili Sadana. Polis'e teşekkürler. Turist polise teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsun. Hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. İkinci rap gelseniz söyleriniz. Zaten bütün gelen insanları uyardım ben konuşmamda. Yani gelen insanlar burada sigara kesinlikle içmeyeceksiniz. Yasak. Bilmediğiniz sorunlarınız olsa biz yardım ederiz. Biz bilmedik, bizi affedin. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yardım veririz. Teşekkür Ne zaman ederim. isteseniz o zaman biz sizlere yardım ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Size de abi. Serdar'la hoşça kalın. Hoşça varın. Reşit Çelik. Evet, sağ olun. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Çok güzeldir. Sağ olun. Var olun. İyi varınız. Sağ olun. Hoşça kalın. Thank you Nuribek. Thank you for your help. You are very kind and you are very cool guy. I don't forget this moment for your help. Someday you will visit in South Korea. Please visit my home. So You're from South Korea, yes? yes. You are welcome to our country. Thank you. We are so glad to meet with you today here in my country, in my beautiful country, Kyrgyzstan. Thank you. So if you visit in South Korea, please call me. Please visit my house. Okay, no Please, problem. yeah. Okay. Пока-пока. Bye bye.